umugoroba mwiza abakunzi ba Flash TV n'umwanya tubagezaho amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye n'amakuru agiye kubanda ku nyuzi ingenzi zikurikira. Ambasade y'u Rwanda muri Turkiya kuri uyu wa mbere yatangaje kuri uyu wa kabiri yatangaje ko abanyarwanda bose ba mu bice byibasiwe n'umutingito muri iki gihugu bameze neza. Abaturage bo mu murenge wa Rweru mu kagari ka Sharita baratabariza umuryango wa Mbonyumwungeri Theogene uba ku gasozi. Hanze y'u Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya yasezeranyije gukomeza guhamara ubufasha bwa gisirikare. Iki gihugu kikaba kimaze imyaka irenga 10 kiri mu rugamba kirwana n'intagondwa zigendera ku mahame akaze ziyitirira idini ya Isilamu. Kaze muri amakuru ku buryo burambuye na amakuru mujye kugezwa nanjye Yvette Umutese Agrino Alphonse Twahirwa. Ambasade y'u Rwanda muri Turkiya kuri uyu wa kabiri yatangaje ko abanyarwanda bose bo mu bice byibasiwe n'umutingito muri iki gihugu bameze neza. Umwe mu bayobozi muri ambasade ya Turkiya yabwiye The New Times ko abanyarwanda bose bameze neza. Umutingito umaze ro guhitana abarenga 5,000 unasenya inyubako nyinshi mu burasirazuba bw'amajyepfo ya Turkiya n'amajyaruguru ya Syria. Abanyarwanda bari Gaziantep basabwe kujya Ankara hatari basirwa n'umutingito mu gihe baba batabashije gusubira mu ngo zabo. Icyakora ari impungenge zo kuba hari ibibuga by'indege byafunzwe muri ako gace mu gihe kimwe gikora kirimo gukoreshwa cyane mu bikorwa by'ubutabazi. Gukoresha inzira y'ubutaka biragoye kuko imwe mu mihanda yangijwe n'umutingito kandi urubura rukaba ari rwinshi. Umwe mu banyarwanda umaze imyaka 9 akora muri Turkiya yavuze ko rero bari mu ntara ya Gaziantep imwe rero mu zibasiwe cyane. Yavuze ko nubwo umutingito utagiteye ubwoba cyane nko ku munsi wa mbere nta muntu uremererwa gusubira mu nzu. Bamwe rero basubiye mu nzu gufata ibyibanze nkenerwa bahita basubira ahantu hatari inyubako. Reka tugaruke hano raporo ya Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo yagaragaje ko umubare munini w'abakoresha mu rwego rw'abikorera badatanga amasezerano y'akazi ndetse bagahemba mu ntoki aho guhembera mu bigo by'imari. Rero ngo bidindiza iterambere ry'abakozi mu gihe cy'ubu no mu gihe kizaza. Mu biganiro byahuje Minisiteri n'abikorera bo muri Kigali hagaragajwe ko hakwiye ibihano ku batubahiriza amategeko y'umurimo. Daniel Hakizimana afite kujya mu biragategereza twebwe tuzana ibibazo. Maybe the point is also moderator, can I please explain myself? They are understaffed, right? Abakoresha batubahiriza uburenganzira bw'abakozi buteganywa n'amategeko agenga umurimo mu Rwanda ni ikibazo kivugwa mu nzego zitandukanye by'umwihariko iz'abikorera. Uyu ni umwe mu bakoraga muri kompanyi imwe y'ubwubatsi ikorera mu mujyi wa Kigali wagize impanuka mu kazi ajya kwivuza akize yangirwa kugasubiramo. Namaze kugira impanuka babashaka kugira ababosi abanyarwanda bashaka kugira ngo babyirane ngo niba bashaka kudupfukirana ngo nimba tugize agisida ngo twigwarize ngo nidukurikirane ngo kampani. Raporo yakozwe na Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo igaragaza imiterere y'umurimo mu nzego z'abikorera muri uyu mwaka w'ingengo y'imari turimo, ikaba yanamurikiwe inzego zinyuranye. Yagaragaje ko umurimo mu bigo by'abikorera wugarijwe n'urusobe rw'ibibazo, aho ibiza ku isonga ari abakoresha badatanga amasezerano y'akazi, abahemba mu ntoki aho guhembera mu bigo by'imari, abadateganyiriza abakozi n'ibindi. Nk'ubu ngo muri uyu mwaka w'ingengo y'imari igipimo cy'abakoresha batanga amasezerano y'akazi cyaragabanutse kigera kuri 61.1% kivuye kuri 70.8% cyariho mu mwaka wari wabanje. 40% by'abikorera batsindiye amasoko ya leta bahembye abakozi babo mu ntoki aho kubahembera mu bigo by'imari. Hari abagaragaje ko akarengane abakozi bahura nako mu rwego rw'abikorera ahanini binaturuka ku ntege nke z'inzego zishinzwe umurimo zidashyira imbaraga mu kugenzura iyubahirizwa ry'amategeko agenga umurimo muri urwo rwego. Hari uwavuze ko abikorera biganjemo kompanyi z'abanyamahanga usanga bahemba intica ntikize kuko nta mushahara fatizo u Rwanda rugira. Ni ukubera iki mu itegeko kuvuza abakozi kubikorera bitari itegeko, ari bikorwa n'ubishatse? Umukozi utari muzima yakora, umukozi utivuje yakora. Amafaranga fatizo y'abantu bakora cyane cyane iyo tugiye muri private sector, abantu bafite ibigo byabo ku giti cyabo niho abanyarwanda bari gupfira. Abantu bafite individual companies harimo n'abanyamahanga baraduhohotera bikabije. Mugerageze mujye hasi mwe kujya hejuru.
Inzego z'ibanze mu mujyi wa Kigali nazo zigaragaza ko zakira ibibazo byinshi by'abakozi bakora mu rwego rw'abikorera bishingiye ku mategeko y'umurimo atubahirijwe. Rujeni Martine ni umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe ubukungu n'imibereho y'abaturage. Kudahabwa umushahara cyangwa se guhabwa umushahara w'intica nkikize. Ikindi nacyo kigenda kigaragara ni kudahabwa ikiruhuko, aho usanga umukozi ashobora kumara imyaka 2, 3, 4, 5 kandi afite itegeko rimwemerera uburenganzira ku kiruhuko ariko atarigeze aruhuka. Ikindi nacyo kigenda kigaragara ndetse cyanavuzwe hano ni ugukoreshwa amasaha y'ikirenga. Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo yagaragaje ko hari uburyo busanzwe buriho bwo guhana abikorera batubahirije amategeko agenga umurimo mu Rwanda. Ibihano bikunze gutangwa ni ugucibwa amande. Nubwo mu bihano biteganywa n'itegeko harimo no gufunga ikigo kinangiye kukubahiriza uburenganzira bw'abakozi, kuri ubu iki gihano cyo ngo ntikiratangira gushyirwa mu bikorwa nk'uko bisobanurwa na Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Fanfani Rwanyindo Kayirangwa. Hari ibihano twari twavuze mu biganiro byatanzwe, twari twavuze yuko ari amategeko ateganya ibihano. Hari nko kuvuga ngo akenshi ibihano bijyane no kubaca amande cyangwa se azabundi baza kuba bivuga mu Kinyarwanda. Hari no gufunga ikigo, ariko ibyo nabwo turabigeraho biteganyijwe n'amategeko, ariko mu gihe hari ikosa cyangwa se amakosa akomeye. Muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 izageza umwaka utaha wa 2024 harimo intego yo guhanga imirimo 1,5 miliyoni. Ni imirimo ngo igomba kuba yubahiriza amategeko, itunze abayikora kandi bahesha agaciro ibizwi mu Cyongereza nka decent jobs. Abikorera basabwe gufasha igihugu muri iyo gahunda. Ku bijyanye n'umushahara fatizo utegerejwe n'abatari bake, Minisitiri wa Urwego rw'umuvunyi rwahaye umurongo ikibazo cy'umuryango wa Ntamugabo umwe wari umaze imyaka 10 aburana Mogu, avuga ko akarere ka Burera kabatwaye imirima yabo ingana gitari 10 itabahaye ingurane. Nyuma yaho umuvunyi mukuru asuye ako karere mu rwego gukemura ibibazo by'akarengane na ruswa. Umuhoza Honore. Imirimo iri ku buso bwa hegitari 10 iri mu mudugudu wa Kirambo, akagari ka Ndabwo, mu murenge wa Rusarabuyeho mu karere ka Burera, niyo mirima abagize umuryango wa Ntamugabo umwe Gervais bagaragarije umuvunyi mukuru bavuga ko akarere ka Burera kayitwaye katabahaye ingurane. Akarere ka Burera tugatsinda mu rwego hariya mu rukiko rwa Musanze. Tumaze bagatsinda karajurira, kajuriye baradutsinda ariko hakoreshejwe uburiganya. Ubwo buriganya mvuga nuko wari yitwa Sembagare, byanditswe mu rwego rw'umuvunyi hano ndibuze kwibabereka. Badushinjije ko twabonye inguranwa mu masambu yacu y'Ikirambo, kandi amasambu nta nguranwa twigeze tubona na rimwe. Urwego rw'umuvunyi mu gushaka kumenya icyo abaturage bari badikiranyije n'uyu muryango niba nta ngurane koko bahawe, Gafaranga Calixte nabo yahamirije umuvunyi mukuru ko nta ngurane bigeze bahabwa. Nta ngurane kugeza Nubwo uyu muryango wa Ntamugabo umwe Gervais watsinze akarere ka Burera mu rukiko, nyuma akarere ka Burera kakajurira ndetse bikarangira kanatsinze, uyu muryango ntiwigeze uhwema kugaragariza urwego rw'umuvunyi ko warenganyijwe. Ari nayo mpamvu urwego rw'umuvunyi rwifashishije ibisobanuro by'abahoze ari abayobozi muri aka karere ka Burera ndetse n'abandi bakiri abayobozi bazi iki kibazo neza, maze bahamya ko uyu muryango wahawe ingurane. Jewe nari umuyobozi twahingaga ibirayi, twahinga ibigori, tugasarura ari bya superefegiture. Ubu mbivuga mbihagazeho, hari n'abayobozi twayoboranye bakiriho, na saa Kidogo yabivuga na barabizi. Hari aha superefegiture ariko harakomotse kuri abo. Yazaguze umunsi ya superefegiture yamaze kugishira. Ubwo nozi ubwo baguze hose ariko bakaho hejuru ari superefegiture, hirya hariho n'iposita, hasigara imirimo. Superefegiture yatanze amafaranga y'ingurane yaho ibiri hejuru. Muri rusange ngo icyagoye uyu muryango kucyumva ngo nuko itegeko rya kera ryagenaga ko ibijyanye no kubara habarwa ibiri ku butaka gusa, bitandukanye n'itegeko ry'ubu aho habarwa ibiri ku butaka ndetse n'ubutaka muri rusange. Ari naho umuvunyi mukuru Nirere Madeleine ahera avuga ko iki kibazo nta karengane kabayemo. Ariko muzi ntabwo bavuga ngo hano
murenge uvuyeho ndabona ni manegeka sinkubatse koko nawubatse ubutaka kandi nakwishyura ibiri hejuru y'ubutaka kurikije iteko rya buri vuga ngo urahita kurwabuya ntabwo burwaye rwose twabaye nawe ngira ngo ni ukukwigisha hari ukabyakira ukwigisha ukabyakira pe kujya mbere so ufite ikibazo wenyine kandi noneho si ikibazo kubera ko amafaranga ubwawe papa wawe wari uhari. Muri rusange imirimo ingana na hegitari 10 niyo uyu muryango wagaragarizaga urwego rw'umuvunyi uvuga ko utigeze uhabwa ingurane, gusa ngo nk'uko byagaragaye ingurane y'ibyari biri ku butaka barayihawe, gusa uyu muryango ngo ugiye kwigishwa kuko wumvaga ko muri iki gihe wagakwiye guhabwa n'ingurane y'ubutaka. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Tugiye mu burengerazuba bw'u Rwanda, abakora isuku ku bitaro byigisha bya Kibogora bereye mu karere ka Nyamasheke barasabwa ko bakongezwa umushahara kuko bahembwa utajyanye n'izamuka ry'ibiciro biri ku isoko. Ubuyobozi bw'ibitaro buvuga ko bwo buhitamo rw'imizamirimo wapiganiye isoko agashyiraho ibiciro bito, ariko hari igisubizo butanga. Turacyumva mu nkuru ya Sitiyondori. Nje kuyankorana n'ibitaro bikagenda neza. Ariko nyuma yaho aho tugendeye muri kampani byabaye irabo ku buryo ubona nyine kuva yakora aka kazi ntabwo arongezwa umushahara, ahubwo amafaranga yaragabanutse ubwo batangiraga gukora bahembwa na kampani aho kugira ngo bahembwe n'ibitaro. Kimwe na bagenzi be bavuga ko aya mafaranga ari intica ntikize kuko ntacyo agura ku isoko, ahubwo ari ukubura uko bagira. N'ibikorwa dukora ntabwo byakagombye kuba amafaranga duhembwa ariyo bakaduhaye. Nta n'igihumbi kigeramo ku munsi niba nta n'igihumbi dukorera bikumva atari ikibazo kuko urumva ni 700 duhembwa ku munsi kandi nta kintu yagura kuri iki gihe kurikije nabi ibihe bigeze. Ikiro cy'umuceri ari 5 tukaba dukorera ariya ni ibibazo pe ku isoko birahenda kuko niyo amafaranga uzajyana n'agafuka ka kawunga k'ibiro 15 n'ukabona kandi kudufaranga twantacyo tumarira ari uko batumaze igihe cyose nta kantu kiyongera kuri salary, ugasanga nyine gusa nkaho turi gukorera ubusa. Muri kampani ya Karabusu duhembwa 25 aho ibi bitanu se nta n'akantu k'amafuti wakora mu gupira ngo aka kantu kampani nta urimo ubu n'ubwo muce nta urimo urumva ngo ku munsi kugira ngo muri igikombe cy'ibishyimbo ndabumva ko iminsi 2 ngo bijyamo n'ibitaro muri kiriya gihe cyo gutanga isoko. Ubwo rero twabuze aho tubariza nyine turaceceka. Abakozi basaba ko amafaranga bahembwa yakongerwa ku buryo byibuze bakorera agera ku 1500 ku munsi. Bifuza ko batwongerera umushahara. N'umuhinzi we bakorera 5, twebwe nyine ni 700 kandi aritwe tuba twakoze ibirenze. Tuza saa 11 za mu gitondo tugataha izindi saa 11 za nimugoroba. Ubuyobozi bw'ibitaro byigisha bya Kibogora buvuga ko atari bwo bugena umushahara w'abakozi, ahubwo ko bo bishyura rwiyemezamirimo nawe agahemba abakozi ku mafaranga bumvikanye. Uyu ni Dr Kanyarukiko Saratieri, umuyobozi w'ibi bitaro. Iyo rero dushaka umuntu utukorera isuku turansa nyine ku isoko muri system abantu bagatanga ibiciro tukavuga ngo turashaka umuza dukorera iki noneho bagapiganwa ufite igiciro gike kubona dufata kuko natwe dufasha ufite igiciro kinini na leta yaduhana. Ubwo rero tuba twizera ngo nubwo afashe igiciro gice afite ukuntu yumvikanye n'abazakoresha twe tureba isuku twe twamusabye, ariko ntitujya kumutegeka ngo hemba abangaba abakozi bake amafaranga runaka. Ntitwabashije kubona umuyobozi wa company Classic Business Solution Limited ari ikoresha aba bakozi. Gusa aba bakozi ikibazo bagishyira ku buyobozi bw'ibitaro kuko mbere yuko hazamo ibya company bahembwaga 40,000. Urebye iki kibazo si kiri mu bitaro bya Kibogora gusa kuko ugisanga hirya no hino mu bitaro bitandukanye bya leta mu gihugu. Ngendi Sitiyondori, iyi ni Flash TV mu karere ka Nyamasheke. Urakoze cyane Sitiyondori. Tugarutse hano mu mujyi wa Kigali aho ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo bwabwiye abasenateri bagize komisiyo ya politike n'imiyoborere ko bamwe mu baturage bacyumva ko akarere gashoboye byose. Komisiyo ivuga ko abayobozi baba bagomba kubwira abaturage ibishoboka n'ibidashoboka bishingiye ku bushobozi bw'akarere kugira ngo batumva ko birengagijwe. Mu byifuzo 151 byatanzwe n'abaturage mu ngengo y'imari y'umwaka wa 2021-2022 byakiriwe bingana 36% gusa. Cyubahiro Gasabira Gade.
Hashingiwe ku bushakashatsi bw'ikigo cy'imiyoborere RGB ku gipimo cy'imiyoborere mu gihugu, abasenateri bagize komisiyo ya politiki n'imiyoborere basabye ibisobanuro ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo kuko ubu bushakashatsi bugaragaza ko abaturage b'aka karere batishimiye ibikorwa by'akarere bigendana n'ibyo basaba kubakorerwa. Ni iki cyaba gituma mutekerereje umuturage wo muri Gasabo? Ni iki cyaba gituma akinenga uru ruhare rwe kandi hano turimo tugaragarizwa ndetse koko n'amaso tubibona ko hakorwa byinshi? 36 turuva ko ari minorite ni bike cyane ugereranyije n'ibyo bifuza. Ntekereza yuko bishobora kuba byatuma na ya perception ibaho kuko yenda bibaye 74% cya kibazo ntabwo cyaba gihari. Gushaka ibitekerezo by'abaturage bitangirira he? Umufatanyabikorwa yinjira mate bitangira ku kagari, biramutse bibaye ku kagari nabahagarariye abaturage, ntabwo ari abaturage asaje. Mu byifuzo 451 abaturage b'akarere ka Gasabo bagejeje ku buyobozi kugira ngo bishyirwe mu ngengo y'imari ya 2021-2022, akarere kahisemo ibingana na 36% gusa. Ubuyobozi buvuga ko ahanini abaturage baba basabye ibiremereye birenze ubushobozi bw'akarere, bigatuma habaho guhitamo iby'ibanze kandi bishoboka gukorwa. Umwari Pauline ni umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo. Ugasanga rero nk'ibyo bitekerezo byose turabyakira uko bingana, tukabyegeranya, tugakorana za njyanama kuva ku kagari kugera ku mujyi wa Kigali, hakagira ibyemezwa ko biza kujya mu ngengo y'imari ndetse binavanye n'ubushobozi nyine igihugu gifite. Ku bijyanye n'uruhare rw'abafatanyabikorwa b'akarere, perezida w'ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ka Gasabo Mutsindashyaka André avuga ko ikibazo kijya kibaho ari uguhuza ingengabihe n'akarere, ugasanga biradindiza ibikorwa bimwe na bimwe. Nibyo koko hari abafatanyabikorwa bamwe bagira ingengo z'imari zitangira n'ukwezi kwa 10 zikageza mu kwa 9 kundi mwaka, hakaba n'abandi batangira n'ukwezi kwa mbere bakageza mu kwezi kwa 12. Ni bake cyane bashobora kugendana no kuva mu kwezi kwa 7 kugera mu kwezi kwa 6 bw'ingengo y'imari ya leta ibaho. Abasenateri bagiriye inama ubuyobozi bw'akarere kujya busubira mu baturage kubamenyesha ibizakorwa n'ibitazakorwa bishingiye ku bushobozi akarere gafite, nk'uko bisobanurwa na Senateri Dushimana Lambert, perezida w'iyi komisiyo. Umuturage araho azi ko yatanze ibitekerezo, azi ko azabona cya gikorwa runaka ariko akakibura, umwaka umugashira, imyaka 2 gashira, kuko atabonye uza kumubwira ngo cya kindi badusabye dore uko byagenze, twabuze ubushobozi cyangwa se turagiteganya mu myaka indi iri imbere. Naho ngaho imibare dukesha akarere ka Gasabo igaragaza ko mu ngingo y'imari ya 2021-2022 kakoresheje asaga miliyari 4 na miliyoni 350, mu gihe kuva mu myaka 5 ishize akarere kakoresheje muri rusange asaga miliyari 13 na miliyoni 98 mu bikorwa bitandukanye byo guteza imbere abaturage ku bufatanye n'abafatanyabikorwa b'akarere. Cyubahiro Gasabira Gade, Flash TV. Berekeje mu ntara y'Amajyepfo, umugore wari utuye mu mudugudu wa Nyamiyaga mu kagari ka Gacu umurenge wa Rwabicu mu karere ka Nyanza uregwa n'ubushinjacyaha icyaha cy'ubwicanyi hariganwa na se wabo wa nyakwigendera wamucumbikiye. Ubushinjacyaha mu rukiko rw'ibanze rwa Busasamana burasabira abaregwa gufungwa by'agateganyo. Abaregwa baritana ba mwana, umwe aho se wabo ashinja uyu mugore ko ari we wakubise ifuni nyakwigendera, naho umugore we akavuga ko atazi uwamwishe. Theogene Nshimiyimana ari mu rukiko maze gutegurira inkuru ikurikira. Abaregwa bombi nibunganiwe kubera ikibazo cy'ubukene, baregwa icyaha cy'ubwicanyi cyihariwe kuri Mukayoboka Fidelite umugore wa nyakwigendera Inyasi Bigenimana, naho Claude Munyemana ari nawe se wabo wa nyakwigendera akayari icyaha cy'ubufatanyacyaha mu bwicanyi. Ubushinjacyaha buvuga ko nyakwigendera afitanye ikibazo cy'amafaranga n'umugore we maze amukubita ifuni ahungira kwa Munyemana, maze nawe ashyira mu nzu araharara. Buracya yigira guhinga bigeze mu masaha ya nimugoroba bamujyana kwa muganga agwayo. Ubushinjacyaha kandi burasaba urukiko ko bombi bafungwa by'agateganyo maze dosiye igakorwa kugira ngo abari kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana batazatoroka. Uhagarariye ubushinjacyaha ati hari abatangabuhamya 7 bashinja uyu mugore ko yamukubise umutego, amukubita hasi, anamukubita isuka mu mutwe. Claude Munyemana yiregura yavuze ko nyakwigendera yaje bamubwira ko umugore amukubise ifuni mu gahanga isaa 8 z'amanywa, amusasira umusambi araryama, nawe ajya kureba umukuru w'umudugudu bugira kabiri asanga ntahari kandi nyakwigendera yasanzwe ahahukanira n'abaturage bari babizi. Claude ati aba bari basanzwe bagirana amakimbirane akazi wanjye n'abaturage bari babizi, n'igihe watabaje abaturage n'ubuyobozi tujyana umurwayi kwa muganga nubwo byarangiye yitabye Imana. Fidelite Mukayoboka yiregura yavuze ko umugabo we yafashe idomoro n'amasuka arabijyana amubaza niba agiye kubigurisha. Nyakwigendera niyamusubiza ngo icyo gihe kandi yari arwaye ava nta mbaraga afite. Fidelite yakomeje avuga ko yaza gukubita umugabo we Munyemana atari wari kubimenya bwa mbere kuko hagati y'aho batuye no kwa Munyemana harimo ingo zirenga 10.
mu magambo ya Fidelite ati nakorewe akagambane niwe w'umugabo wanjye kuko bari badufitiye ishyari kuko twariho dukore dutera imbere. Urukiko rwamubaje niba umwana witwa Iribagiza amuzi kuko amushinja. Fidelite nawe yasubije agira ati yego ndamuzi, umwana n'uwanjye ntiyarahari, yari yagiye ku ishuri, ibyo yavuze n'ibyo bamupakiyemo bamutera ubwoba. Nyakwigendera Ignace Bigenimana uyu mugore uregwa kumwica yari uwa kabiri, yasize abana 4, 3 naho umugore mukuru mu bitandukanye ndetse no mu nkuru itangazamakuru rya Flash twatambukije. Abatuye muri aka gace bakunze kumvikana bavuga ko si wabo wa Nyakwigendera Claude Munyemana ufunze arengana. Munyemana yaratuwe agenderanirana n'uyu mugabo wapfuye Bugenimana. N'ikimenyimenyi no kuri Bonani uwo mugabo Bugenimana wapfuye yaje yasinze araharara ngo atarwana na wa mugore kubera bari batuwe bagirana amakimbirane. Hagati aho ngaho rero Munyemana uretse ko yabigendeyemo akagenda nk'umuntu ujya kubazwa, ariko Munyemana icyo duhamya cyose n'abaturage babihamya uwo muntu bari babanye neza nta kibazo bagiranaga na Munyemana. Leta izakurikize amategeko barenganura umugabo Munyemana, nta umushinza ko yabari we wishe uyu mugabo Bugenimana. Ababigizemo hari amakuru dufite neza nuko ari umugore we ngo barwanye bakarwanira mu rugo akajya kuryama kuwo mugabo Munyemana yasenzegaye yanegekaye. Ibari basanzwe bagendana nta kibazo gihari, mbese yarwana n'umugore we akahukanira kuri uwo muvandimwe. Hari ukuntu yavuze ati umugore arananyishe, nimba ibyo atanabivuze kandi twe turabizi umugore arananyishe. Niba ntagindutse umucamanza arafata icyemezo niba bombi bakwiye gufungwa by'agateganyo cyangwa kurekurwa tariki ya 10 Gashyantare uyu mwaka. Tujeni Nshimiyimana mu majyepfo y'igihugu. Naho mu burasirazuba bw'u Rwanda abaturage bo mu murenge wa Rweru mu kagari ka Sharita baratabariza umuryango wa Mbonyumwungeri Theogene uba ku Gasozi. Abaturage babwitangazamakuru ryacu ko uyu muryango unatunzwe n'umwana w'imyaka 12 wataye ishuri. Ubuyobozi bw'umurenge wa Rweru baravuga ko bagiye gukurikirana bityo bamenye impamvu kuko nta kibazo cy'umuturage cyaburirwa igisubizo. Gilbert Dunia. Mbonyumwungeri Theogene atuye mu mudugudu wa Sharita, akagari ka Sharita mu murenge wa Rweru ahani muri Bugesera. Amakuru avuga ko umugore we yamutaye akajya gushaka mu karere ka Ngoma amusigira umwana w'umwaka umwe ubu ufite imyaka 12. Uyu mwana niwe bivugwa ko atunze uyu muryango, inshingano yafashe imburagihe binamuviramo guta amashuri. Uyu mugabo n'abana be batuye mu kintu kimeze nk'inzu cyubakishije imifuka hasi no hejuru. Iyo aba baturage batabariza bashingiye ku kuba atari mu bazahabwa amacumbi kandi bigaragara ko akeneye kurenza abandi. Nkuko natwe baduhaye amazu, abo nabo bakwiye kuyahabwa kuko ntago bishoboye. Nta gahunda nta gaciro. Nkuko rero leta yacu n'ubundi yamifasha abantu benshi cyane kandi n'ubundi gikomeje. Umubyeyi w'uyu mwana n'uyu nguyu, ariko nta buzima n'ubu na buto bugaragaza ko yanabona wenda n'ikayi ngo umwana ajye ku ishuri. Kuko nagira ngo rwose wihangane, ubu ni hano inyuma baba naho uhagera urebe, ni ahantu hababaje cyane. Ntabwo ari ahantu hanatuma ejo hazaza uyu mwana yamenya ngo ndi umunyarwanda cyangwa se yamenya ngo ndi umunyarwanda, kuko ni ahantu hagayitse cyane. Ubuyobozi bukwiriye kuba bwashishikariza yuko umwana ajya ku ishuri kandi nabwo ubufasha, kandi nabwo ababyeyi babo ntabwo bishoboye, nabo bafite rwose ntabwo bishoboye pe. Umwana impamvu yinjira mu mutego ni imibereho y'ubuzima bubi yagize gute yabayemo, yabitewe n'uko n'ubundi ababyeyi be bamubyaye ntabwo babana, ntabwo yigeze arerwa n'ababyeyi be neza ngo babe baramwitayeho. Icyakora hari icyo uyu muryango usaba ubuyobozi, ariko mu buryo bwanjye mfite nuko mwafasha nka leta, nta kindi nshaka, akabona aho yigira akabona naho arara mu ndwaneho, kuko birandenze pe. mu ndwaneho ndagowe. Twabona inzu nkaniga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rweru Bwana Gaspar Gasirabo kuri iki kibazo yavuze ko bagiye kureba kugira ngo bamenye impamvu yabyo, ko nta kibazo cy'umuturage cyaburirwa igisubizo bigatuma ava mu buzima bubi. Ubwo tuzareba igituma bafite ubuzima nk'ubwo, kuko ifuro mpagenze ko turahagenda cyane ntabwo turahasanga abantu bameze gutyo. Niba ari ibihari ubwo nabyo turabireba tumenye impamvu yabyo, kandi nta kibazo cy'umuturage cyaburirwa igisubizo, ubwo nacyo mu bundi buryo nawe yagira uko agenzwa bigatuma ava mu buzima bubi. Ni inzu igizwe n'uduti dutoya natwo tuterwa n'umuyaga, ni imyenda basasa, harimo n'amasafuriya 2.
Rweru ni umurenge ugizwe n'utugari dutanu: Sharita, Batima, Kinambwe, Nemba na Nkanga. Gilbert Dunia, Flash TV mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rweru.